Shuti bakunzi mudukurikirana ku muyoboro wa YouTube by'umwihariko kuri Eugene Official twabazirikanye muri uku kwezi kwa 10 kugira ngo dufashe mwe mwese mutugana twabahaye igabanyirizwa ry'10% ku burwayi runaka ugiye kwivuza cyangwa ikibazo runaka ushaka kwirinda hakiri kare. Dore ko mwese mwe mutugana murwaye abandi mushaka kwirinda kugira ngo mugire ubuzima bwiza by'umwihariko nk'intego yacu. No kuvuga ngo rero iyo promotion mwese yabagezeho ari abari muri Amerika, abari Canada, abari Australia, abari mu bihugu by'Uburayi, ibihugu bya Aziya n'ibindi bihugu biri kure ya Afrika ndetse n'abandi bari muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko Igoma turi muri Gare Centrale de Goma hafi na Rond-Point Sinierse ho hakaba ari na massage. Abo mwese rero muri hanze nimero muzajya mutuboneraho nakamenyesho guteranya 250 782 99 naho abari mu Rwanda ubwo ni Gisenyi umanukiye muri Venue kwa Claver ukagera ku muhanda wa Depo ibumoso bwawe hari etage hari niho dukorera naho i Kigali ni Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya 12 naho niho dukorera hakurya yaho kimanuka ku muhanda hari restaurant bita Vision Restaurant turi hakurya yaho naho rero abari mu Rwanda ni 0782 99 Yes, reka twongere tubasuhuze cyane twongere tubifurize kugubwa neza nshuti bakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwebwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse birumvikana mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zikihagera muzajye mubona notification ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Turi mu gicamunsi rero cyo ku munsi wo kuwa gatanu nizere ko ijuma yagenze neza kuba mizirima ananifuriza kandi isabato nziza abadivantiste dore ko rwose ubu mu masaha make bagiye kuba bagenda rwose bitegura isabato ubwo rero mbonero kubifuriza isabato nziza. Hanyuma rero mbahaye ikaze aho mutwumva muherereye aho mudukurikiye muherereye abatwumva muri mu mpande enye z'igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali abadukurikiye muri ku mugabane w'Uburayi ndetse na muri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye reka rero mbabwire nti ikaze. Hanyuma mpe ikaze nanone kandi abadukurikiye muri ku mugabane wa Amerika abadukurikiye muri ku mugabane wa Aziya n'ahandi hose mwese reka mbabwire nti igicamunsi cyiza kuba dukurikiye muri masaha nyuma ya saa sita mbonero kandi kubabwira nti ikaze tayari mwamaze kwa mugera mu kiganiro cyacu ni wa mwanya no twise ngo ni update aho tugenda tubagezaho amakuru agezweho ariko n'ubu nk'ibisanzwe amakuru yacu akaba agenda agaruka hano muri Burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo ndetse tunarebera hamwe muri aka karere k'ibiyaga abigari. Muri aya makuru yacu dore ibyo tugiye kugenda tugarukaho n'izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Turaza kugaruka ro ku makuru avuga ko uwitwa Evariste Ndayishimiye ni perezida w'iki gihugu cy'u Burundi yamaze kwemerera FRN abasirikare bagera kuri 400 kugira ngo n'ubundi akomeze barebe uko bakwiyorganiza byose ro tukaba turi buze kugenda tubikuvira ni muzingo. Turaza kugaruka kandi hano muri Kivu y'Amajyepfo birumvikana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho imirwano yongeye kubura mu byukuri hano mu gice bitango ni Kibati hagati rero y'ubundi y'inyeshamba za Wazalendo ndetse n'umutwe wa M23 ibeni abagera kuri 56 bamaze gutabwa muri yombi ndetse bahise banakatirwa urwo gupfa. Ese byagenze bite byose turaza kugenda tubigarukaho tuze kugaruka kandi kuri João Lourenço ni perezida rero w'igihugu cya Angola akaba yamaze kuvuga ibintu bitatu byonyine bishobora gutuma mugenzi we Son Excellence Tshisekedi Tshilombo ashobora kuba yahashya umutwe wa M23. Ese ibyo bintu bitatu Tshilombo ashobora kuba yakora bikamufasha gusoza cyangwa se kurangiza AFC M23 nibiki? Ibyo turaza kugenda tubigarukaho muri iki kiganiro cyacu mu buryo burambuye. Ntujye kure uraza kugenda rwose uva hano rwose ubimisobanukiye cyangwa se ubyumvishe gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma kandi turaza kugaruka hano muri za minembwe amadubu twirwaneho. Icyo mugomba kumenya nuko mugomba kuba muryamira amajanja kuko ubu tuvugana ibitero karahabutaka byabateguyeho ndetse binakomeye cyane haraza guca uwambaye ku buryo muramutse muhumbije gato bishobora kurangira rwose cyitwa Minembwe centre ndetse na Minembwe ku kibuga cy'indege mubitakaje bitewe n'uburyo ki ibitero bamaze ko bagenda babitegura.
ese ibi bitero babiteguye bate, bimeze bite? Byose rero biri mu byo tugiye kugenda tubagezaho. Wowe rero icyo usabwa nta kindi ni ukunkandira kuri subscribe, ugakanda no kunzogera, ndetse ukankandira kuri like wowe wabikoze, ukanakanda no kuri share, ubundi ukatwereka ko ushigikiye ibiganiro byacu, ubundi tukazajya tubikugezaho umufiririzo wabyo, kuko ndabizi ko tuba tugenda rwose tubreakinga mu bimbere. Muri bino bice muri teritwari ya Warungu mu by'ukuri na Mwenga, amakuru arimo araturuka muri biriya bice, ni naho hantu tugiye kuza duhera. N'amakuru ndimo aragenda nkurura agaragaza ko ingabo zari ziri kuri front line zaba zatangiye gusubira inyuma ku ruhande rw'iziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa. Gusa aya ni amakuru tukirimo kugenda tureba niba turi buze kugenda tubona amakuru yuzuye, ariko ntekereza ko tugiye kugenda tubigaruka tubabwire uko ayo makuru dufite uko ateye, mu gihe dutegereje kugira ngo tuze kureba amakuru yose, cyangwa se turi buze kubona izindi update zivuga kuri iyi nkuru mu buryo bwuzuye. Byose turaza kuba turi kugenda tubagezeho gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma rero ni munyemerere nsome ku mazi gato, ubundi mpite nza noneho sasa n'amakuru mu buryo burambuye. Yes, reka rero sasa tumanukira amakuru yacu mu buryo burambuye, ariko nizera ko mwese mwamaze kuba mukanda kuri like, ndetse namwe mutarabikora nicyo gihe ngo mubikore, tumanuke rwose like rwose zirimo zigenda zihuta, cyangwa se ibintu byose bimeze neza cyane. Hanyuma rero ni munyemerere amakuru yacu ture hano n'ubundi kuri front line, cyangwa se ku mirongo y'urugamba. Aha rero none muri zino teritwari ziri muri Kivu y'Amajyepfo, yaba Warungu, yaba Mwenga, ndetse na Shabunda, iyo tutibagiwe na Uvira. Nk'uko rero amakuru abivuga aturuka muri ibi bice, amakuru tukiri gushakira icyitwa proof, nuko avuga ko ingabo z'Abarundi zari ziri muri bice zaba zatangiye gusubira inyuma. Hanyuma uku gusubira kwizi ngabo inyuma zisa naho ngo zari zirimo kugenda zegera front line, cyangwa se ziri kwegera ibirindiro bya M23. Gusa ariko sinzi niba izi ngabo bya biri guterwa n'akagahenge n'ubundi bamaze iminsi ibemeranije ku ruhande rwa Kinshasa ndetse na AFC M23. Sinzi niba ari byo bya biri gutuma izi ngabo zisubira inyuma, ariko icyo mugomba kuba mwamenya, cyangwa se icyo mukwiye kumenya, nuko izi ngabo z'Abarundi mu makuru ari kugenda tugeraho zatangiye kugira gutya rwose zikagenda zicuma ibirindiro zisubira inyuma. Sinzi niba ari repli strategique barimo, cyangwa se ari kubahiriza ayo masezerano, cyangwa se ubwo bwumvikane ariyo bita ngo ni principe basinyanye mu by'ukuri hariya Idoha, aho rero bavuze ko bagiye kuba bahagarika intambara. Gusa ariko nubwo bari basinya amasezerano, tuzi neza ko bwakeye mu gitondo nk'uko na AFC bagiye babyandika, bavuga ko nta n'amasaha 28 ashize rwose basinye izo principe zabo, ariko Kinshasa yahise ibagabaho ibitero hano ku ruganda rutunganya amabuye y'agaciro. Aha rero ni muri Mwenga, aha rero nk'uko twagiye tubibona barageze gutya rwose bahaga ibitero kuri Twenzibe, abashwanyuza rwose zimwe mu mashini ndetse n'amakontineri yarari aho ngaho. So sinzi rero niba wenda barageze batereka tubyinjiremo twamaze gukora iki gitendo, kuko kugeza ubu ndimo ndagenda nkura amakuru yizewe hariya avuga ko izi ngabo ziri kugenda zisubira inyuma gake gake, ziva aho zirimo kugenda zirebanira ayingwe ndetse n'umutwe cyangwa se n'abarwanyi ba M23. Reka dutegereze tuze kureba rero, turacyarimo kugenda iyi nkuru tuyicukumbura. Muri make ntabwo tubahaye iyi nkuru yuzuye neza, ariko ntabwo twabura kubagezaho iyo update aho bigeze cyangwa se uko bihagaze. Ubwo rero amakuru yandi mu buryo bucukume cyangwa se mu buryo burambuye turaza gukomeza kugenda tuyakurikirana, tuze kugenda tuyabagezaho. Nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara, hasize igihe kitari gito birumvikana twageze i Murenge.
hasize igihe kitari gito izi ngabo z'abarundi zirimo gutegura ibitero karundura kuri twirwaneho nayo aho iri ntabwo iragira icyo rwose ngo yongere igabe ibitero kuri izi ngabo z'abarundi zaturutse ahantu bita muri za Gipupu ndetse na za Puezero zegera ibirindiro bya twirwano biri hano hafi muri za Mikenke bari gutegura kuba babagabaho ibitero kuko izi ngabo zifite gahunda yo kubambura Mikenke. Kugeza ubu rero amakuru yandi yatugezeho nuko hano muri za Mikenke mu by'ukuri izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa zirimo zirakubita agatoki ku kandi aho ziri guhiga zivuga ziti uko byaba kose tugomba kuba twakwigarurira aka gace cyangwa se hano muri za Minembwe hano muri za Mikenke kuko ngo ni nayo nzira igomba kubafasha n'ubundi guhita bakomeza berekeza muri za Minembwe birumvikana ndetse bakaba bafata hara n'ikibuga cy'indege. Mbibutse ko impamvu nyamukuru yo gushaka hano Minembwe nuko hano Minembwe hari ikibuga cy'indege rero bashobora kuba bakwifashisha bagira gutya rero bagenda bazana ibikoresho babivana hano mu gihugu cy'u Burundi Melchior Ndadaye ku kibuga cy'indege hanyuma rero bakabizana hano kuri front line muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nguko rero ngayo uko ibintu hagaze hano muri za Mikenke amakuru turaza kugenda wenda tunayagarukaho ngera mugenzi wa Vincent ariko icyo mwamenya cyo nuko izi ngabo z'abarundi ndetse we natwirwane n'aba FDLR bayowe na General Hamada niba ari General niba ari Colonel ariko ntekereza ko ni General Hamada sinzi ubwo abamuzi muraza kunkosora ariko nkuko bizwi uyu akaba yoboye FDLR hariya muri birabice uyu Hamada abakurero akabavuga ko bari gutegura ibitero karahabutaka byo kuba rero basoza kuri twirwaneho iri hano muri ibi bice hano imurenge ntashyo izi ngabo zatwirwaneho zari zibatwaye usibye kuba rwose zibereho mu mutuzo zicunga abaturage b'abanyamurenge zibarebera umutekano wabo kuko uwagiye ugaragara ko wagiye uzambaguzwa cyane n'abamayimayi bo muri birabice rero bituma twirwano ijyaho kugira ngo irebe ko mu by'ukuri yagira itya ikabacungira umutekano none kugeza amaginga rero byarahindaguritse ubu yisanze igeze mu rugamba aho irimo kugenda ihangana n'ibitero bya guverinoma ni nyuma yuko ariko bigaragaye ko iyi twirwano nayo yahise ijya muri AFC M23 ikabarizwa muri uwo mutwe ubarizwamo n'abarwanyi cyangwa se umutwe wa M23 mu yandi makuru sasa turi buze kubagezaho wenda ntarimbabwe mu ngingo mu ncamake nuko amakuru ari kuvuga ko kuva uyu mugabo Joseph Kabila yagaragara nawe ari gushinga umutwe ugamije guhirika ubutegetsi bwa Kisekedi Chilombo hanyuma rero ngo AFC M23 mu minsi yashize murabizi ko yageze muri biriya bice ariko amakuru twamenye nuko AFC yamaze kugira icyango iramwihakana ese byo biteye biti byose rero makuru tugiye kugenda tubagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Yes nguko rero uko ibintu byifashe reka dushakishe mugenzi wacu ku murongo wa telefone kugira ngo tumanukane n'andi makuru mu buryo burambuye. Amakuru yo ni menshi cyane bakunze Jeune Official mwebwe gusa murasabwa kudutiza umwanya mukaduha umwanya ubundi ibindi byose mukabiturekera tukabibavira imuziri muzingo. Nizera kandi ko muri kugenda murayikinga kuri iyi video cyangwa se kuri ama video yacu munakanda kuri subscribe cyangwa se kuri sabone kugira ngo dukomeze kugenda tubaha icyitwa umufirizo w'imiripuko umufirizo w'amakuru agezweho ndetse akomeye cyane. Nguko rero ngayo bakunzi ba Jeune Official reka rero nkuko bisanzwe twakire mugenzi wacu Vincent tumushakishe ku murongo wa telefone n'izindi nkuru duhite tuzinjiramo niba turi buhere hano mu gihugu cy'u Burundi tukareba abasirikare neva yemereye FRN sinzi ariko gusa icyo nakubwira cyo nuko atayari ibigendanye n'imiripuko byo twabaze kuba tubyinjiramo. Vincent wiriwe neza kana Faita urakomeye ndakomera shima rurema rugira ubuhanze
ni byiza rero already nguhamagaye ndi mu kiganiro ndagira ngo tumanukane muri izi ngingo nkuru cyangwa se muri izi nshamake bimaze kugeza ku badukurikiye muri aya makuru yacu nkaba ngira ngo ni inkuru ziri update ariko zigomba kugenda zidufasha cyangwa se zigomba kugenda zinadusaba ko tunagenda tunazisesengura tunagomba kugenda rwose tunasesengura kugira ngo abadukurikiye bumve uko ibintu bihagaze n'ubundi hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Vincent urimo uranyumva neza? Ndimo nakumva. Aha, nagiraga ngo twinjire sasa mu nkuru ya mbere ariko nkaba nifuje ko duhera hano muri aka karere k'ibiyaga bigari kuko iyi nkuru irasa n'ifite aho ihuriye n'ubundi n'iyi mitwe iri muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru ivuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yemereye umutwe wa FRN imbonera kure ngo zigera kuri 400 zo mu by'ukuri zo kuzongerera icyitwa imbaraga cyangwa se kongerera uyu mutwe wa FRN imbaraga. Ndagira ngo iyi nkuru tuyigeze ku badukurikiye hanyuma kandi tunarebe tunayisesengure kugira ngo twumve impamvu nyamukuru iri gutera uyu Evariste Ndayishimiye kuba yagerageza gushigikira uyu mutwe wa FRN twabonye wari ufite gahunda cyangwa se yigeze ugira igitekerezo n'ubaki gifite cyo kuba barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse yewe nkuko byagiye binagaragara hano mu mashamba za Nyungwe. Ubutumwa twabonye bitesha ibinyamakuru bitandukanye biri muri Repubulika y'u Burundi ndetse n'ahandi y'u Burundi. Yego. aho bivuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yemereye abarwanyi 400 bimbonera kure umutwe wa FRN urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukorera mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko no mu gihugu cy'u Burundi aho bita mu Kibira. Biravuga yuko Perezida Ndayishimiye Evariste yatanze itegeko ryo kongerera imbaraga uyu mutwe wa FRN abasirikare bagera muri 400 bavuye mu mbonera kure bakazara zitoreza mu ishyamba rya Kibira mu Burundi aho izi mbonera kure zishamikiye ku ishyaka rya CNDD-FDD zizajyaho kugira ngo zibatere imbaraga. Yego. Yuko bivuze uyu mutwe wa FRN nyine ni umutwe w'iterabwoba uherutse kugaba n'ibitero bikomeye ku Rwanda no ku itariki 19 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka z'ukwezi kwa 6 ukwezi kwa 2018 warabizi ko teritory ya Nyabimata muri Nyaruguru n'ubundi bahagaze ibitero muri ntara y'u Rwanda. Abaturiye bagira kwitema bakabasira ubuzima ndetse abana bakabinonere bakamugara n'itungo nyinshi kagirika. Amakuru rero mu gihugu cy'u Rwanda yuko imbonera kure zigera muri 200 ariko biterezo bahawe uyu mutwe. Vincent ko numva amajwi atameze neza biri gupfira he? Reka nongere ngo uhamagare kugira ngo inkuru tugeze ku badukurikiye babyumva neza kuko ndumva amajwi atameze neza kandi ni inkuru ntekereza ko rwose nava ngo iri update abantu bakwiye kumva itafitemo ikibazo. Aho urimo uranyumva neza? Ndakumva neza nawe yumva? Yes, ubu nanjye ndimo ndakumva neza na sasa twakomeza. Bivuga yuko rero imbonera kure zigera muri 200 ku bitaro zahawe uyu mutwe wa FRN ariko zigahabwa uyu mutwe cyane cyane izihereye aho bita Kibira ndetse no muri Remera groupement ya Remera nyine nkuko byagaragajwe. Ibi bice se biri mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko ikibira nzi uko gikora kuri Nyungwe neza. Kibira nabariyo aba FRN bahabwa n'abasirikare ariko bagamije kugenda bakajya Remera muri groupement ya Remera iri muri Uvira. Bakajya rero bayobowe n'imbonera kure ya Murundi ariko isanzwe n'umusirikare muri mu ngabo z'abarundi bita Colonel Fabien Mukeshimana Alias Kamayi. Amakuru rero ava mu Burundi avuga yuko izi mbonera kure nyine zigiye ziyoboye abandi zigiye gufatanya na FRN iri nabi bice bya Remera aho bita Kidote. Yego. Bakazafatanya rero bavuga abandi kunyura mu Kibira bakamanuka bakajya mu Kidote bakajya amwe ibice bya Remera muri Uvira. N'ubwo uyu Colonel Fabiane Mukeshimana uzwi ku izina rya Kamayi akaba ari gutanga amabwiriza. Ati makuru kavuga yuko izindi mbonera kure 200 nazo zahawe uyu mutwe wa FRN mu gace ka Rubarika
ni muri Uvira ziyobowe n'uwo bita Major General Dieudonné Hategekimana Alliance Théophile akaba ari we ugiye ku wundi kugena uko izi mbonerakure zikorana n'FRN. Izi mbonerakure zabanutse ariko zarabanje gutorezwa mu gace bita Makamba ndetse n'ako bita Kabarore na Bukinanyana na Mabayi na Mugina muri komine ya Rugombo aho ari intara y'Ibitoki intara ihana umupaka n'u Rwanda n'u Burundi nk'uko ibinyamakuru byo mu Burundi bivuga. Amakuru yo kwizerwa none ava mu Burundi aravuga yuko hari bamwe mu bahoze mu gisirikare cy'u Rwanda FARE nabo bifatikanya n'aba bo muri FRN ndetse n'izi mbonerakure mu kubatoza. Bikaba byarutangiye rero ku bwa Nkurunziza nk'uko bivugwa birakomeza noneho bigera no kubyandashimye bavuga yuko nta yindi ntego bafite ari kugira ngo barwanye ubutegetsi bwa RPF nk'uko babivuga. Byagiye bigaragazwa n'inzego zitandukanye kandi n'abantu batandukanye bagiye babivuga gukoranira hafi n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Vese ikigaragara rero buriya nuko mbona none se Vese wowe ukorekeje uko ibintu bibyumva urabona buriya yaba yazohereje bari kurwana muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo akaba abahaye u Rwanda ngo bafatikanye na FRN kuza kurwana mu Rwanda cyangwa n'ubundi ubwo ni kwa kundi bari gukurifosinga bagenda bahangana n'ibitero bya Twirwano ndetse na M23 ntaho bishobora kuba byahurira no kuba wenda bahungabanya umutekano w'u Rwanda. Amakuru uko avuga ni ibice bibiri. FRN imwe yagiye hano mu Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo muri Uvira indi ijya mu Kibira mu Burundi yahawe imbonerakure kandi ihabwa ibikoresho nk'uko babivuga. Rero igice kimwe gishobora kugira ingaruka ku mutekano w'u Rwanda ikindi kikagira ingaruka ku mutekano w'Uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo cyane cyane nk'uko aba bagiye Uvira bahawe misiyo y'uko bagomba kujya kurwanya AFC/M23 bafatanyije n'abacanshuro b'Abanyamerika b'Abanyakolombiya ndetse n'abacanshuro b'Abanyaburayi n'uyu mutwe wa FDL ndetse n'ingabo z'u Burundi biri mwa bino bice by'Uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero bishatse kuvuga ko izo zashyizwe ziri mu Kibira binashoboka kuba zahungabanya umutekano w'u Rwanda. Nicyo ubona birifuza kuko ni nacyo ibinyamakuru byatangaje. Ubwo rero byashoboka mu minsi mike tugiye kubona operation y'inkuba uko nabonye muri biriya bice bateguye ibitero nk'ibyo birangira arimo bigarukiye da niko nanje mbibona sinzi niba ako kantu kazi. Twariye tubibona bitari n'icyaha bitari kabiri birashoboka yuko inzego z'umutekano zibaye maso zabigenza neza ariko zitarabaye maso ko abo bagizi ba nabi bakora ibi. Yes, Vise reka twikomereze rero n'andi makuru ubwo birumvikana turaza gukomeza tugenda dukurikirana ibyizi mbonerakure ziri hariya zirimo kugenda zimwe zoherezwa mu Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo zihabwa uyu mutwe wa FRN izindi zikorezwa mu Kibira. Reka twigarukire hano muri ubu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho amakuru avuga ko ingabo z'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri ngo zigiye gutera twirwaneho muri za Mikenke nk'uko amakuru arimo kugenda atugeraho. Nibyo ni amakuru twabonye kuri uyu mugoroba. Yego avuga yuko ingabo z'Abarundi ziri mu Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo zateguye ibitero karabutaka byo kugaba ku mutwe wa twirwaneho. Yego nubwo harimo amasezerano y'agahenge hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse na AFC/M23 bafite ibyo bavuganye bakanabyemeranya by'agahenge. Urabona ingabo z'Abarundi rero ziri muri teritwari ya Fizi muri Mwenga ndetse na Uvira zo zitabikozwa kuko amakuru dukeka bamwe mu mbonerakure bavuze yuko izi ngabo z'Abarundi ziri mu gace bita Kitoga n'agace bita Muhuzi bikomeye kumanura ibitwaro by'imisada ndetse no mu mashyamba ya Itobwe kugira ngo bitegure ibitero bashaka kugaba mu bice bitandukanye. Kandi hagaragaye intwaro z'imisada muri Minembwe aho bita Mikarati Ipupu na Puezero kagera muri za teritwari za Fizi aho izi nyeshyamba za M23 twirwaneho ziri ariko ingabo z'Abarundi zifuza ko abakura nk'uko zabitangaje. Yego
gikoresheje izi mbaraga zabo nk'uko zigenda zivuga yuko zigiye kugaba ibitero mu bice bitandukanye bahereye mu gace ka Remera, Muhuzi ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Bamwe rero mu mbonerakure baganiriye n'ikinyamakuru bita SOS Media cyo mu Burundi bavuze yuko izi ngabo z'abarundi zirimo zitegura ibitero bikomeye kuri twirwanaho mu gace ka Mikenke ndetse no mu nkengero zaho kugira ngo bafatanye na wazarero ziranga noneho babe babasha gukubita aba batwirwanaho. Bakavuga yuko hafi 10,000 bari n'iyi misozi z'abarundi zifatanya na FDL ndetse na FARDC kugira ngo bahangane n'abarwayi bo mu twirwanaho nk'uko babigaragaza. Bati twirwanaho ubundi isanzwe ifatanyije na AFM ku ndara gatatu, niyo mpamvu dukwiye kuyirasa kugira ngo tuyicire nk'uko byatangajwe. Vise twabonye ariko hano izi ngabo ngo zimaze iminsi zigenda zegera ibirindiro byatwirwanaho buri hano za Mikenke ndetse yewe n'inkambi z'abaturage cyangwa se insisiro zituwe n'abaturage, ariko twabonye twirwanaho nta kintu n'ubu ngubu irabikoraho nubwo ikomeje kugenda yegererwa cyane cyangwa se bagenda bayegera. Ese kugeza ubu maginga yatwirwaneho yo ni nta kintu iratangaza cyangwa se nta n'ikirakora kugira ngo ibashe kuba yahangana n'ibyo bitero karahabutaka biri kwitegurwaho? Kuvuga ko twirwanaho icyo yakora ku ngabo za leta, kuri FDL, kuri wazarendo no ku ngabo z'abarundi hakiyongeramo n'uyu mutwe wa FLN, waba wese kubera yuko ntabwo ifite imbaraga yo kubasha guhangana n'ibitero by'iyi mitwe igera muri 5 kubera yuko n'umutwe ufite intwaro zikomeye, ufite ibikoresho, ufite indege, ufite drone, ku buryo twirwana leta iramutse itabonye ubufasha bwa M23 ntacyo yamara. Ubona yuko ahenshi na henshi ikikora ni ukurwana ku mpunzi ziri muri bino bice bya Mikenke ndetse na za Minembwe, ariko kuvuga ko yagaba igitero kw'ihuriro rya leta ntabwo mbibona yuko yabishobora ngo ibe yabasha kuzisubiza inyuma. Ubwo rero birashoboka kuba M23 taramutse ibaye hafi twakumva ibice bamaze kuba babiyambura nkuko barimo kugenda batunganya ibyabo birumvikana. Ubwo ndavuga kuri izi ngabo z'abarundi. Hanyuma rero dusimbuke Igoma, birumvikane muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru atugeraho none Vincent aravuga ko AFC M23 yihakanye Joseph Kabila. Ibi rero bikaba bibaye nyuma yuko Kinshasa yewe hariya mu gihugu cya Kenya twabonye Joseph Kabila n'abandi banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kisekedi bateranye bakora inama Karundo. Rero mu by'ukuri bakaba banahise bashinga umutwe ugamije kurwanya Kisekedi Chilombo. Mu by'ukuri rero ntekereza ko nyuma y'ibyo niho izi nkuru zitangiye kugenda zijya hanze ko mu by'ukuri AFC yaba yihakanye Joseph Kabila, ariko ntitwakwibagirwa ko ari umwe bagabo bagaragaye muri biriya bice biri gukontororwa na AFC M23 birumvikana ni muri uyu mujyi wa Goma. Uku kumwihakana aya makuru atete bwana Vincent? Nibyo ubutumwa twabonye bwanyuze kuri Twitter AFC M23 bavuze yuko nta muntu wongera ntaje kuba kubahuza na Joseph Kabila ngo bavuge yuko ari uyobora n'ihuriro rya AFM 23. Ni murebe rero abavuze yuko Joseph Kabila Kabange ari uyobora n'ihuriro rya AFC yarabeshye kuko souverain la République démocratique du Congo. Ati rero mu birebe yuko umuntu waduhura ko ntaho duhuriye, agaragara neza yuko ari ikimenyetso cy'uko AFM 23 ari ihuriro ryigenga. Mujye mushakira Joseph Kabila mwari ihuriro ryiwe yashinze akarishingira muri Kenya. Atabakomeza kuduhuza rero ati twajuta ko ari manipulation, ati ndetse ari uburyo kugira ngo bayobye rubanda. Ati yashinze ihuriro ryiwe rero n'ikigaragaza yuko ntawahuriye na AFM 23. Atabivugaga wese abyibagirwe ntaho duhuriye, afite platform yiwe natwe dufite yacu. Ati rero byumvikane ko platform yacu AFM 23 ifite abayobozi bayo badafite bahuriye n'ubuyobozi bw'iri huriro rindi ryashingiwe muri Kenya. None service kubera iki bitaba ari ibintu bakoze nonaha bari n'ubundi cyangwa se bikaba ari no kujijisha kugira nyine adakomeza kwitirirwa uko nguko? Ubundi mu ntambara cyane cyane nk'izindi zihuza abanyagihugu harimo icyo bita propaganda na manipulation.
rero nibyo bikunda gukora cyane cyane bikajya no mu itangazamakuru ku buryo AFC M23 itabiyoberwa propaganda na manipulation ku buryo kubikoresha bitabayobera kugira ngo nabo babashe kugera ku ntego yabo. ubwo rero byose turaza kugenda tumenya. hano ndabona update ivuga ko ngo mu Bujumbura hahejeje gutwika imodoka yambaye plaka yo mu Rwanda, ikaba itwikira ngo impande ya banke yitwa ngo ni Bankobu. Banke ntekereza ko nk'umuntu wageze za Bujumbura ushobora kuba uyizi wowe. Banke wa Bujumbura ugana kuri Hotel Source Denis. Rero ngo bamaze kuhatwikira imodoka, mu by'ukuri ngo yari yambaye plaque y'inyarwanda. ubwo sinzi niba rwose byaba byoroshye, ariko mana yanjye iminzani aha ngaha Vincent wa muntu birasekeje. ndabona abantu benshi barimo kugenda bakina utuntu tw'udukomedi bagaragaza wabo polisi wagaragara ari gukambakamba mu muhanda. sinzi utwo tuvideo nawe niba uri kutubona. ejo nyine muri ya operation bari guhiga bya bisambo byari byagiye kwiba banki. hano abantu bari kubikinamo komedi ntiwareba byacitse. sinzi niba uri ko nawe ari kugenda ubibona. ubundi ko umupolisi yaganganye n'abashinzwe n'abaje kugira n'abaturage akambakamba nk'uruhinja nawe ni komedi. Yego, imbere y'abaturage mwana abaturage barimo. nawe ni komedi. urumva ko uko igipolisi cyabo gitoje nyine biragaragaza yuko bakeneye imyitozo yihariye kugira ngo babashe guhangana n'abagizi ba nabi. hano hari umwana w'umukobwa rwose yagiye yambara nk'ibya gipolisi, ari gukuba inda, ari kugira ate, ari kugaragaza buryo kibare. donc urabona ni iminzani irimo iracaho, igenda iracaho wayikubiseho, irimo iragenda rwose icaho izo bagaragaza uburyo kibahatesekeye. rwose ibintu ni ibibazo bikomeye cyane. gusa ariko reka twikomereze n'amakuru yacu, tugenda tureba n'andi makuru arimo kugenda avugwa. tugaruke rero hano n'ubundi muri Uganda, aho reka tugaruke kwanza tubanze tujye kuri frontiere ku mirongo y'urugamba, aho amakuru avuga ko ngo ni za Chibati imirwano ikomeje ubuye cyangwa se yongeye kuba hagati y'Abazarendo ndetse n'ayo 23. ni hano ni muri Sud Kivu Vincent. nibyo mu gace bita Chibati gahana imbibi na centre ya Katana mu birometero 7. urabona yuko iyi Chibati rero iri muri mu bice bya PNKPA mu birometero 3 ugera kuri CRCN Rwiro. rero abarwanyi ba Wazarendo bagabye ibitero ku mutwe wa AFC M23 ku buryo byateye ihunga ry'abaturage benshi kubera irasana ryari hagati y'imitwe yombi y'Abazarendo ndetse na AFC M23. akaba ari imirwano yatangiye kuwa 4 mu ijoro ikagera kuwa 5 mu gitondo kuri uyu munsi ubwo tuvugana. ubwo bivuze ngo n'aya masaha birashoboka kuba iyi mirwano ikirimo. byabaye ihagarara mu masaha ya saa 5 saa 6, ariko n'ubundi AFC M23 iracyakora patrouille kugira ngo irebe ko Abazarendo bagabye ibitero nabo babasha gufata. Yes, reka dukomeze rero n'andi makuru twigarukire nk'uko twe tubikomojeho tujye muri Kivu y'Amajyaruguru. twerekera ahantu bita za Beni, aho abantu bagera kuri 56 bashinjwa gukorana n'umutwe wa ADF NALU bakatiwe urwo gupfa. ese abakatiwe ni hehe byabereye? ese ni kiye kimenyetso ni biye bizibiti byagaragaje ko babakorana n'uyu mutwe wa ADF NALU? Nibyo mu makuru dukesha abagenzi bacu bari mwaka mu gace ka Beni. baravuga yuko abantu bagera 56 bashinzwe ibyaha byo gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa ADF. Yego, gukorana Islamic State. rero bakaba barakatiwe ibihano bitandukanye, aho ari urubanza rwabaye mu gihe kingana n'ibyumweru 3, aho 56 baburanaga. bamwe muri bo bakatiwe igihano cy'igifungo cy'imyaka 5, abandi bagakatirwa igihano cyo kwitwa. urukiko rukuru rwa gisirikare ruri Garnizo de Beni muri Kivu y'Amajyaruguru. abangaba bashinzwe yuko banabihamwa yuko bakorana n'uyu mutwe wa Islamic State uzwi nka ADF. aho abantu 6 bakamwe n'ibyaha bahabikwa igihano cyo kwitwa. abandi benshi bahamwa n'ibikorwa
itari isano ryo kuba mu mutwe wa ADF, harimo ibyaha byo gutera inkunga ndetse no gutera inkunga iterabwoba, harimo ibyaha by'intambara ndetse no gushyira abana mu gisirikare nk'uko babivuze. Bamwe rero bakaba barashinzwe no gushyira ibyo kurya uyu mutwe wa ADF ndetse n'ibindi bikoresho by'ibanze bikunda gukenerwa buri munsi. Hakaba harimo n'abashinzwe gushakira abarwanyi uyu mutwe wa ADF nk'uko amakuru abivuga. Mu bakatiwe harimo umunyamahanga umwe w'umunyarwanda, bikavuga yuko harimo n'abandi banyamahanga babiri ariko batavuze ibihugu byabo. Abandi 11 bakavuga yuko babaye abere nk'uko icyemezo cy'umucamanza kibivuga. Yego. Bikaba biteganyijwe yuko bahita barekurwa nk'uko umushinjacyaha yabitegetse, aravuga ati abo bayabere bakwiye guhita barekurwa. Umuvugizi rero wa runo rukiko bita Kapiteni Hiberi Kabandani akaba yaravuze yuko ibi bihano byakatiwe bano bantu ari uburyo bwo gutanga amasomo ndetse no gutanga gasopo ku barwanyi ba ADF ndetse n'abakorana nabo. Bikavuga yuko rero ibice byose bigenzurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ko uwo bizajya bifata muri ADF cyangwa ukorana nabo azajya ahura n'ingorane nk'uko aje. Akaba yavuze yuko mu bihe bitandukanye bana bakatiwe hari abajya bagemura intwaro, imyenda ya gisirikare, ibikoresho by'itumanaho ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye n'abano barwanyi. Akavuga yuko muri 14 muri bo bakatiwe ibihano biremereye, abandi ko bagomba kubirangiza kandi batanze n'ihazabiri hagati ya miliyoni 2 na miliyoni 11 z'amafaranga ya Kongo. Abunganizi rero abunganizi bakatiwe bakavuga yuko urubanza rwagenze neza kandi biteguye kujurira. Bakavuga bati nubwo twatsinzwe ariko ntacyo twaje kuko twahawe ubutabera, nubwo butatugeze tuzajurira ariko biragaragara yuko ubutabera bwatanzwe. Uyu mutwe rero wa ADF abizi gukomoka muri Uganda, barashinzwe ubwicanyi bwinshi bubera muri Beni, Rubero, Mambasa ndetse na Irumu. Umugabo witwa Sadate rwose ndabona nawe yongeye kuba umusitari, arimo aravugaho byinshi bigiye bitandukanye, sinzi niba nta kintu wamutangazaho vise. Sadate ntacyo namuvuga kuko burya hari umuntu ukora ibintu ugatekereza ko ashobora kuba afite n'izindi mbaraga zimukoresha zitandukanye n'iz'ubwenge. Kubera yuko hari ukuntu umuntu atangaza igitekerezo ukabona yitandukanyije n'ubwenge, ibyo avuga nta bwenge burimo, ukabona mu by'ukuri uko arasebya imyambaro yambaye ndetse n'uko abantu bari bamuzi bakamubona mu gihagararo ariko igitekerezo ari ntacyo. Ubu se ntumuvuzeho? Waruvuze ko ntacyo wamuvugaho ariko unamuvuzeho. no kumutamuvugaho kubera yuko ubundi nta muntu uvuga ku wundi, ahubwo umuntu avuga ku byo yavuze. Ubwo nyine ndavuga nyine uvuze ku byo yavuze. Reka tugaruke rero Vincent, twerekeze muri Angola. João Lourenço ni perezida w'iki gihugu cya Angola, yamaze ngo kuba rwose abona ibintu bigera kuri 3 byatuma RDC cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itsinsura umutwe wa M23. Nibyo twabonye atangaje uvuga yuko ari kondisiyo eshatu zatuma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo igira amahoro n'umutekano. Mu mboni ziwe rero nk'uko yabivuze aravuga ati ndabona yuko kugira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igire umutekano ariko hagomba kubaho ibintu bitatu ariko harimo 2 by'ingenzi. Ibyo bintu se Vincent atakoresheje ngo abibabwire hakiri kare igihe yari akiri umuhuza, cyane cyane cyugarije Kongo kari iyi ntambara. Ubwo ibyo bintu biteye bite? Mu bihe bitandukanye yarabivuga ariko ntabwo yabigarukagaho cyane nk'uko yabigarutseho mu ijambo yavugaga ubwo yerekanaga abaturage uko igihugu kimeze. Ndavuze yuko ikintu cya mbere cyatuma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igira amahoro ari uko ingabo z'u Rwanda zikwiye kuva mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icya kabiri aravuga ngo umutwe wa FDLR ukamburwa intwaro kandi ugaseswa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Aravuga ati izo ngingo ebyiri nizo zihatse ibindi byose. Ati ingingo ya gatatu rero yatuma nanone umutekano n'amahoro birushaho kuba
ni ibiganiro bihuza abanyekongo kandi bivugishije ukuri. Ibi ngibi yabivuze nyuma y'uko yari umuhuza ariko akaza kubona inshingano zo kuba umuyobozi wa Union Africaine, akavuga yuko atabibangikanya. Avuga yuko rero ibi ngibi biramutse bishyizwe mu bikorwa ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagira umutekano. Ibi rero mu bihe bitandukanye yagiye bigarukaho, ariko yabizi yuko leta y'u Rwanda yakana yuko nta ngabo ifite ku butaka bwa Kongo. Yego. Cyo gucira intege MFDR ndetse no kuyambura intwaro. Cyarabaye kandi mu masezerano y'kimwe hagati ya leta y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirimo ejo bundi banasinyanye uburyo bwo kuyambura intwaro. Warabizi yuko mu masezerano atandukanye yagiye bibuka kandi bigashyirwa ahagaragara. Na leta yakize zasohoye itangazo ikoresheje parti zigaragaza uburyo ki bagiye gusaba n'umutwe gushyira intwaro hasi no kwirometa bagacyurwa mu Rwanda. Bitandukanye ukabona yuko bishobora kuburana kubera yuko imikoranire y'izi ngabo ndetse na FDLR imaze igihe kinini kandi bigaragara yuko kuba barekurana bigoye. Icyerekeranye n'ibiganiro bihuza abanyekongo ariko bivugisha ukuri, urabizi yuko byasabwe n'amadini, bisabwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, n'ihuriro ryashinzwe na Kabejo nabyo byarabisabye. Ubwo si iyo bavuze ngo ibiganiro bivugisha ukuri, ubwo nk'umusesenguzi cyangwa se nk'umuntu ubikurikiranira hafi, ubona ibivugisha ukuri biriya biteye bite vise? Ni ibiganiro bidaca ku ruhande bigaragaza nyirizina uko ikibazo kimeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yabizi ko nakita ko hari ibibazo bigera muri 5 by'ingutu. Cyambere cy'ingutu gihari nuko hari abarwandafone n'abasayirofone batemerwa nk'abanyekongo. Kikaba ari ikibazo gikomeye kandi kituma n'abakimbirana akunda kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akunda kubaho kandi akagira n'imbaraga ku buryo bishobora no kugera n'aho ubutegetsi buhirikwa muri Kongo. Ikibazo rero gikwiye kuganirwaho bakabwizanya ukuri kandi nta ugisha undi. Ikibazo cya kabiri ni ikibazo cyerekeranye n'ubwicanyi buba mu bindi bice bitandukanye, ariko leta ifite n'uruhare kubera gukorana n'imitwe yitwaje intwaro bitandukanye. Icyo nacyo rero kikaba gikwiye kuganirwaho mu buryo bufatika kandi babwizanya ukuri. Abayobozi babigiramo uruhare mu gushinga iriya mitwe bakabasha kubireka babwirwa ukuri. Yego. Ikibazo cya gatatu ni ikibazo cya FDLR. Urabizi ko FDLR mu by'ukuri mu bibazo byinshi biba muri Kongo ibigiramo uruhare, yaba ari ugukwiza ingengabitekerezo y'amacakubiri n'ingengabitekerezo ya jenoside mu bice bitandukanye. Icyo nacyo ni ikibazo gikomeye kandi bakwiye kuganiraho mu buryo bubwizanya ukuri, bakabwira leta Kinshasa ko ikwiye kureka gukorana n'uyu mutwe. Icya kane ni icyerekeranye n'imiyoborere. Urabizi yuko ubutegetsi buriho bushinjwa yuko imiyoborere yabwo itakoze. Turagerageza kuganirwa mu buryo bufatika kugira ngo bagire imiyoborere myiza, babashe kubona amahoro n'umutekano. Icya gatanu cyerekeranye na ruswa. Yego. Nacyo ko ari gutuma babangamirwa. Buriya ruswa, kugeza umutungo n'ubutabera butaboneye, wabifata nk'ikintu kimwe kihatse ruswa. Bose mu gihe babiganiraho kandi bahuza, bose bavugisha ukuri, buri wese agaragaza uko abona ikibazo byakemuka ibibazo bafite. Yes, vise reka twikomereze rero n'andi makuru tusimbukire hano muri Kenya, aho rero abaturage bagera kuri 4 bishwe barashwe kuri stade mu muhango wo kureba umurambo wa Raila Odinga. Birumvikana twamaze kuba tugera muri iki gihugu cya Repubulika ya Kenya. Nibyo abantu bagera muri 4 barashwe. Bishwe barashwe kuri stade mu muhango wo kureba umurambo wa Raila Odinga. Yego. N'abantu rero babanje gutangaza ko ari abantu 3 bicaye muri stade cyo mu murwa mukuru Nairobi, ubwo abashinzwe umutekano barasaga amasasu bakanatera imyuka biryana mu maso aho umurambo wa Raila Odinga wari washyizwe kugira ngo bawurebe. Nk'uko umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu bita Vocal Africa bivuga, uvuga yuko babanje kwibonera imirambo 3. Nyuma yuko umurambo rero wa Raila Odinga ugeze hano muri Kenya uvuye aho wari uri mu Buhinde, gahunda zo kujyana muri Kenya amategeko zahise zimurirwa muri stade ya Kasarani ijyamo nibura abantu barenga 50,000.
ari nayo nini muri iki gihugu cya Kenya. Raila Odinga rero urabizi yuko yahoze ari minisitiri w'intebe wa Kenya. yego Yapfuye kuri wa gatatu azize guhagarara ku mutima bitunguranye nk'uko aho umuryango we babitangaje. Byiwe birazwi ko ari umwe mu banyepolitiki bakomeye baranze iki gihugu mu myaka za 40 ishize. Ubwo abantu rero bari bamaze kwinjira muri ino stade, uruvunganzoka rw'abapolisi ndetse n'abashinzwe umutekano nabo barahaje. Ariko bibarenze abapolisi ndetse n'abasirikare batahira kwasa mu kirere ndetse banatera ibyuka biryana mu maso. Bikaba byaraterwaga abari bitabiriye uno muhango kugira ngo barebe uno murambo nk'uko ibinyamakuru byo muri Kenya bigenda bibivuga. Ibinyamakuru bimwe bigaragaza yuko hapfuye abantu 4 hagakomereka abandi benshi, abandi bakavuga 3. Ariko nka televiziyo yitwa Citizen TV na KTN News bivuga yuko ari abantu 4 bapfuye. Ni sosiyete sivile nayo ikavuga yuko mu mirambo yabonye ari imirambo 4. Biteganyijwe yuko rero uyu munsi nabo baza kumusezeraho abaturage bose nyuma yuko ubuyobozi bukuru bw'igihugu bumusezeyeho, bakaza gutanga gahunda yo kumushyingura ndetse n'uburyo ahabwa icyubahiro n'igisirikare cy'iki gihugu nk'uko byemejwe na perezida wa Kenya. aha ibintu birakomeye. Reka twigarukire kuri Yoweri Kaguta Museveni. Birumvikana ni mu gihugu cya Kenya. Amakuru rero atugeraho nuko turakoze cyane Vincent. Ubwo impamvu nari nsimbukira nuko nari mvuze Kenya nari nibeshe gato, ubwo nindi nkuru nari mbonye ijyanye nabyo turaza kugarukaho. Ni perezida wa Uganda Museveni ngo yagiye kugira uruzinduko muri Iran. Ndagira ngo tugaruke no kuri iyo nkuru ari no tunagenda dusorezaho ikiganiro cyacu. Nibyo namakuru amaze kujya hanze avuga yuko Museveni ateganya kugira uruzinduko muri Iran. Abari byatangajwe na Yoweri Museveni avuga yuko yemeje kurushaho kunoza umubano n'igihugu cya Iran, kibanga kugarura ubucuruzi n'ishoramari hagati y'ibihugu byombi, ndetse yemera ko no kuzahura iki gihugu cyo mu kigo cya Perisi mu minsi iri imbere nk'uko yabitangaje. Museveni ngo yasezeranyije mu nama yagiranye n'intumwa zo mu rwego rwo hejuru rwa Iran ziyobowe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Dr. Said Abbas Al-Ghachi. Iyi nama ikaba yabereye iruhande rw'inama ya 19 y'abaminisitiri y'ihuriro idafite aho ribogamiye yabereye muri State Resort mu Nyonyo i Kampala. Mu magambo ye rero Museveni yagize ati twiteguye guteza imbere no gushimangira umubano wacu na Iran ku bucuruzi tugiye gutera intambwe. Mu ijambo rye rero Al-Ghachi yakigirije Museveni indamutso ya perezida wa Iran Masoud Pezeshkian anamubutumire bwo gusura Iran. Yavuga yuko uruzinduko ruzaba bwiza, ko uteze ko rwazagenda neza kandi aramutse agiyeyo. Rero Museveni nawe aravuga ati nanjye nzaza bidatinze, arabyemera. Avuga yuko ubutumire abwemeye kandi ko ari inkuru nziza kuri we ko yiteguye kujya muri iki gihugu. Ya Vise rero niba nta zindi update wenda ufite twakurekura tukaza gusubira no mu yandi makuru cyangwa se no mu bindi biganiro mu yandi masaha ari buze kuba aza cyangwa se ari imbere. Nuko mu Rwanda mu kanya hagiye kugera perezida wa Senegal Bassirou Diomaye Faye. Perezida wa Senegal agiye kugera hano mu Rwanda nyuma yuko akubutse iwabo i Dakar, aza mu ruzinduko rw'akazi agiye kugirira mu Rwanda rw'iminsi igera muri 3 nk'uko ibinyamakuru bitandukanye byo mu Rwanda byabitangaje ndetse n'ibinyamakuru byo muri Senegal byabivuze. Numva mu buryo burambuye iyi nkuru yiza ry'umuperezida wa Senegal mu Rwanda tuza kuyigarukaho mu makuru yacu ataha. Urabizi yuko aje n'ubundi nyuma yuko perezida Kagame avuye mwa kino gihugu n'ubundi gusura iki gihugu nyuma yuko uyu Diomaye Faye arahiye. Urabizi ko perezida yarariyo n'ubundi yitabiriye irahira ryiwe. Bakemeza ko bazagirana u Rwanda na Senegal bizagirana umubano ukomeye kandi mwiza. Urumva rero nawe buryo ubucuti ifuni y'ubucuti n'akarenge ariko bavuga. Aje rero nawe mu Rwanda nyuma yuko perezida Kagame avuye muri Senegal, turaza kureba ibyo atangaza ndetse n'ibintu bitandukanye barajya bavuga
nabigera ku bakunzi bacu mu biganiro byacu bitaha. Yes, urakoze cyane Vincent. Ndagushimiye. Yes, bakunze Jeune Official rero namwe ndabashimiye cyane mwe twabanye kuva ku munota wa mbere ukagera ku munota wa nyuma. Mwakoze kubana natwe rero byari by'agaciro cyane. Tuze gusubira mu yandi masaha tugenda tureba nandi makuru ari buze kuba agezweho. Turabakunda cyane mukomeze munogerwa na gahunda zacu, kana subscribe niba utarabikora tuzajye tubana. Turabakunda, ciao.